Image PAODAM ming tabiri basung bu yumnam Anuradha Devina ikonono kurumzari. Hausi maroi ba PAODA Manipur ki mafang khudimaktage apaspa lauthokadabani misam miyam hatpa nupi hatpa terrorist ke thabang nei terrorist ke thabak lepo haibani chengba kholau lautuna miyam ge khongsa sakre Jiri district ke miyo taro phajang khraba matung ot nairaga hatki bangi matangda maisho thonau samna Delhi police da zero FIR ama file daukre MLA Minister Singh Pham Thadok Payaroi Haina MLA Minister Singh Sawat Pasing na Phongdona Raglei Loinana Sahitya Seva Samiti Kaksinge Khoriron Mana Phangada Pasingi Minglau Thokre House Pausan on Epizeri Manipur ki mafang khudimaktage apaspa lauthokadabane Manipur da Decronian lo thamsan bayaning de misam miyam bha hatpada chanariba miyoi sing akanba action laugadabane amadi nupi angang hatba terrorist ki thabang ne terrorism ki thabak lepo nupi angang hatpa lepo haiduna All Manipur United Clubs Organization amoko Manipur Student Federation MSF poire lemeron ta apunba maida paibi Manipur amadi All Manipur Women's Voluntary Association ta amawabana sinduna ngasi kwa kai thanda leiba amoko ge office tage hauduna kaisampa junction pauba miyam ge rally ama chatkre rally aduga mari leinana amoko ge president Nandu Luwangna pongdorakpada Manipur da tolebe irang ase laksana bagedamakta Manipur lenga ke cabinet mi phamba ama phamlaba matung jiribangi miyambo ngak senaba thakiba senior SP combat nectar sanjembam na michamba ama nomaida kaptuna hake bagi thawong miyamna yabangamde miyada asida chaneri ba nectar ge mathakta lenga ka sena action logadabani loinana Manipur da paspa thamjendringai mamangda Manipur ge iranga ase namthaduna ingtappa lenga ka ama langnanaba honabada thabaktage pothaduna lekraba Kuldip Singh bo Manipur da tharakhibani adam poinaba Kuldip Singh na Manipur da tahi ama makhai leiraba phawba Manipur gi iranga selaksimba ngamdraba Kuldip Singh bangna pariba security advisor ge phamdagi lautoktuna ma ge pona phamlamdamda halankhi gadabani amadi Manipur da nahaunana apaspa thamba yaroi Manipur pumbadagi apaspa loina lauthokadabani Manipur ge miyamna hanadagi lauduna lakpa Manipur ge mafam amatada apaspa thamba yaroi malem ge miyamna yanadraba asigamba ek ase Manipur da hanjan thamduna sanariba ase lamdam asada thoklebai irang ase na thainaba honabane amade khungapa miyoi singda hena awaba pinaba selapa thawang amane haina suphongdoke Government cabinet decision nama laurga thabak ki potha leba army wena manektar ko buni pa ama senior SP wena hape mana madugi kunongmena kapaga kogi micham irang hujaba micham yok tok jo mijam mama hatpa khare am son base masi apa ba che theng khoi phangboro bane adugumba mi hatpa chenaba nektar jumai matakta koi state government matik chawa cha pi gadamani mak tara en dokba yapate kari kana bagi makta ma masi special SP happy bana jemani premium neba irang nemdar ba ma special SP happy bani irang Nakalomaramda rally edada sarugya khibe amawabage president Waikunsarani na hai thasage tangtarama thoida koki militant singna peliba angang yauna miyoi taru phajanduna hatkhiba ase terrorist ke thawongni mase khudakta lepkadabane India lenga na koki militant singda insinduna landa rakle apaspa thamsinduna maitei mothanaba honari asigumba India lenga ke thawong sanga ase khudakta lepio aikhoi khudemak isane isabo ngaksaba ngamnaba honaba tangai phade Lamdam asida mana aning bangakta tawnare lenga ka ase leitabaga manare India lenga na satharakliba thawong sing ase thengnanaba ekoi khudemak haisingna leiba matam oire isana isa ngaksanaba honagadabane hane sophongdoke manare mana tawning ba tawre aduna lenga le haibagi ekoi thajaba leitare aduna ngasi Indiana satharakliba lalong se akoi nikut nawham chengna akoi amatoina lemina kan isham kanaksu mi pantang dana hingnana ba hona minersi haiba waphamasi miyam da thamjari
Manipur thokli bai irang aside India government amadi Manipur lengana lori pathawdang ka adu popenda ba phongdokladuna poire leimaron ta apunba maira paibi Manipur ge General Secretary Thongam apabi leimana phongdorakpada ngasi lum marina taliba rally asi haukiba chahige mege tangka humdage koge khulai paibasingna Manipur da landa haurakhiba masida India lengangna khangna khangsinadaba saraga proxy war sataduna leiba Indiana chathariba proxy war Manipur gi mipum khudimana khangi amadi chahi ani phagadaraba lanta ase loishinbagi mahuta nauna tampake mafam tarukta apaspa thamsilakpa haibasi laibak thibani apaspa ge khudong saba lauraka mitam kaya ama hatkre kaya amana thiba khangkhadre kaya amana asibo oina phangkhre ngasi maksu thogleba lanta asida Indiana ngakpi sembi da bagdiki ichakaya amana chingkong singya da tumpham chapam khangdana ngak seli makoibu maranta ama pisilaga hatbayana ba apaspa thamjilapane haina lawi haina suphongdokhi mating thogle khang manam lagi sakti gi wang da leirabane na akhoi na puna maksanga se India na oli base amoi makhal na layu bagini adu na mare moya kanda mikha pon baleda te mo nan na ere sasan ta ga long san hibdo nan na mullaga law gani ha ba wa Manipur miami apian phire Ziribam district ge miyoi tarok phajang khrabam matung tamthina on nairaga hatkiba thodoka asige matangda RPI atwa lege National Secretary Mahesor Thongnawjam na delige Connaught Place Police Station da 0 FIR ama phal daukre loinana koki militant singi mathakta action lokhat piyo haina Delhi Police detection kre Manipur ge oiriba tangdu leita taba phibam ba asada santran leader singi miyang changsinaba amade thabak paikhat piyo haina taksanduna Delida leiriba RPI atwa lege National Secretary amade RPI Manipur state ke looting basingna ngarang nimidang delige Connaught Place Police Station da 0 FIR SC file tawkhibani complaint file tawkiba asiga mari leinana pawmi singda maheshona hai thoning da pathawdo kama oina Jirapam district ta koke militant singna than nipan khakta ngaiba angang yauna miyoi taruk phajanduna thamlaba matung tamthina on nairaga hatpadana tana durenda phawba langthokpa asi yauna tamthiba terrorism ge thawongni haibada haiman mathokloi Kuki terrorist singna Indian ama oiriba maitei da satharakliba terrorism ke axing Manipur thugainaba tawrakliba activities singka ase central government ke luchingba singna khangpam thoi Kuki terrorist singna satharakliba thawongka ase Manipur thugainaba honaba khaktanate Manipur punba thugainaba honaba terrorist amage threat adune madubangna Kuki terrorist singe mathakta chapsaba action laukhanaba haiduna Delhi da laklaga 0 FIR ase phal tawribane thoglibai issue ase Manipur khaktage oram labadi Delhi da laktuna complaint file tawramdrabasu yai azugumba India pumbada asoba terrorism ge threat pituna asoba thabak kya paikhalakliba kuki terrorist singe mathakta rule of law labor lebak ama oina kuki terrorist singka aseba mapung phana Taktopada Natana Fasit Tauduna Hatkadabani Haiki. टेररिस्ट भारत से पूरा निकाल देना चाहिए, पूरा हटा देना चाहिए और बाय लॉ एंड ऑर्डर मैं बार बार कहता आया हूं कि ये कुकी टेररिस्ट को बड़ी बाजार में जाकर इनको बाय लॉ एंड ऑर्डर इसको मार दिया जाना चाहिए क्योंकि ये भारत को तोड़ने का और भारत को मिटाने का मणिपुरवासी को और भारत को मिटाने का एक बड़ा साजिश चल रहा है। इस पे हम लोग सब इकट्ठा होकर विरोध करना चाहिए। Coordination Committee on the Crisis of Midday Manipurina Sinduna Ziribamda Angang Yauna Maraleza Draba Mizam Taruk Tamtina Hatkibabu Yaning the Bapongdokuna Sonai Kalivari Kasarda Atenba Mairaga Concert Abasat Kre. Concert Sida Committee Asage Advisor Dr. K.N. Chand Kanbena Okrampa Lakikanta Amadi Pancho Bump Indrajika Loinana Haurung Bump Ranjit Laisom Biralal Oinam Nilo Kamlawati Siza Loinana Masangyam Labai Ima Maira Paibi Oza Sing Amade Nahron Kaya Yauna Mio Chatret Mungna Saluga K. Miamna Jirabamge Tamtiba Mihata Janaba Musing Sarang Pigadabani Kuki Narco Terror Thawong Yaning De
पालिबा लिंगांगना शांति पुरकनबा होनागदबने हाइबने चंगबा खोलाव के लाउखे मैरागे खोंगसटा असिना सोनागे काले मंदिरदा लोइसिनदुना लेखिद्रब सिंगे थवाइना लाइरमलेंदा इंगने चिकना लाइरोंनाबा मैरा कतना थौनी सके हौजक तोलिबा लेबाकी इरांग खासगे खुदों सबलौदुना कक्संग असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए के पुंसी तेमसिंगननबा होनरखिबा थौदोक अदु लाइबक्तिबने थवोंग अदु अचोबा राजनीति के खुदों सबल लौनबा सतरखिबा थवोंने हाइना लौदबा ngamde हाइना ngasi कक्संग असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए एम्बा रमेशो बो सगोचबा मियामना पेंदबा फोंदोक्रे वाफोम सिंगसी एमएलए मयांगलमम रमेशो बो सगोचबा मियामना कक्संग मकालौद लेबा माके मयमदा पंगथोखिबा मियामगे मिफमदा फोंदोखिबने मिफम अदुदा मियामना मणिपुर के लांट असिदा इमालेबाक मणिपुर की दमकता थवाइना पोंता पीख्रबा अथौबा सिंह अमदी कुके सिंगना तमथिना हापी ख्रबा मिटा मियाम के आगे मफमदा मिनिट अनि तुमिना लेप्तना अवाबा फोंदोखे मिफम अदुदा मियामना हौखिबा तांग तरातरुक के नुमिदांगदा मणिपुर की मफम केयादा खोइसांगनरबा मियामना मणिपुर लेंगाक पाइदिबा एमएलए मिनिस्टर सिंगी युमकै लंधम केया थुगाई यांखाइबना चिंगबा अमदि मई थादुना मंगनखिबा थोंका अदुदा पेंदबा मियामगे खोंथांगने मदुदा कक्संग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए रमेशोर बो सगोचरिबा मियामना करिगुंबा मकल अमतके ओपोज तोब लेते अदुबो कक्संग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए बो मियाम मंगदा खोंगाउनदुना पुरगा योट चई यावना हानबा तौरखिबा थोंका अदु राजनीति के अचौबा कोट यावरोइदबगे मरम लेते हाइना एमएलए सगोचरिबा सिंगना लवे थवोंग असे कक्संग असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मियामगे ओइना लाइबक्थिबने नुमित अदुमक्तदा कक्संगे सीएसओ सिंगना मिफम पांगथोकलगा सीएचओ सिंगना खुयक पीदुना पुंगनि पुनि पांगे मतम थाबा एमएलए मयांगलम रमेशोगे फिरेप लौनबा मेमोरेंडम अमा एमएलए मसामक्ता पिसलखिबदा एमएलए नसु मियामगा लोइनना चटकने हाइबगे थाजब पीदुना वारी सानखे नुमिदांग वाइरमदा सीएसओ सिंगना सिंदुना लेखिद्रब सिंगे मफमदा केंदंग कतुना वाबा फोंदोके थरमदुगे मियाम पुनबगे खुदोंग सब लौतुना इरंग सवपा पांबा मियोय खराना एमएलए गे युमतमना लागतुना एमएलए मसामंगना अमदि महाके वर्कर सिंगना तमना वारी सनसे हाइबा फावबा करी अमत तादना युमप अमदा लैरंबा गरी सिंह थुगाई यांखाइबा मैथाबा एमएलए बो कक्संग कैथेन फावबा पुदुना मियाम मांगदा खोंगोइनबा दनतना एमएलए बो लाबे एटेम्प तौदना होनखिबा थोंका अदु मणिपुर की थोकलेबा इरंग असेगे मरमदा खुदोंसाबा लौनबा होनखिबने हाइना पेंदबा फोंदोंनखे लोइनना मियोय खुजौ खरना राजनीति की इथिंदा एमएलए फम थादो हायरगा फम थादो कदबा नते हौजग ओइरिबा मणिपुर की फिवम असदा एमएलए ना फम थादोपा मतम चादे मतम पुंबदा एमएलए एम रमेशोना कक्संग मियांगलोइनना चटकनी इजाती इमालेबक मणिपुर की दमकता लेपकनी हाइबसे मापो सगोसबा मियामना लेबक मियामदा थाजबा थमसरी हाइबा वाफम सिंह अमत ओइना थमलखे लोइनना थौदोक अदुबो यानिंगदबा गे खोलाव के असुलावखे मणिपुर की इशू के मिलिटेंट संगे अटैक मियोय क्या लेखिदबगे मनुंग चन्ना कौत्रुक मोरंगदा ड्रोन कॉम्बिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल यावना लंदारकपदा लेखिदबगे मतमदा होम मिनिस्ट्री दा चे थादुना पेंदबा फोंदोकलुबगेदमत होम मिनिस्ट्री के बाइकेदगे सो कॉज नोटिस पावबा थारकलिबा सगोमबन केंद्र के एमएलए दा राजनीति के ओइबा खुद यावबा मोंदा एटेक सथरंबा असे लाइबक्थिबने एमएलए असना रिजन तौगे हारबसु सगोमबन प्रजा के अपनबा रिजोल्यूशन अमगे मखादा पोन्ना तौगतबने हाइना सगोमबन कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोग्रेसिव कमिटी के जॉइंट सेक्रेटरी आरके रामानंदन फोंदोख्रे सगोमबन बिसोयग बिद्दा पंगथोकिबा केंद्र असगे प्रजा सिंह ओइबा मिफम अमगे वरे लाउथोकलादुना मांगना पंगमिसिंगदा हाई थासगे तंगतरा मतोइदा थोकिबा जेरिबामगे लाबक्तिबा थौदोक अमगा मरि लेनना इहौदा केंद्र असगे एमएलए गे युमदा मके केयादगे यामलबा मियमना एमएलए बु उनगे हाइदुना लाखे मदुदा युम अदुदा लेरंबा मियोय खरा एमएलए मसा लेत्रबसु उनदुना वरी सनगे हाइरबदे अपॉइंटमेंट लौगे
हाइबगा लोइनना एमएलए मसाना फोन तौखे मदुदा एमएलए ना मियांगा वारी सानबा ngaihakhtang ngaibiramo haiba wafam thamlakhibani थाजब अदो पिरक्लबा फाउबा मपांदा लेडिबा मियोय खरका मनरगा युमगी गेट नमखाइबा जिंगा फकाइबा तौदुना युम मनुंगदा संगलकलका युमगे मपालदा लेबा पोलंबा क्या थुकाइबा अमदे मै थाबदा नतना पोडा फाउबा पुरगा चटखिबगे थवंका असदे अकनमा मोंगदा कंडेम तवी एमएलए गे फिरेफ हंदोंगनबा वरी सनगे हाइना लागलिबा सिंह अदुसु मी सोकनबा याबा खुलाई पाइरका लागलिबा असना ताकपति लागलिबा मियाम पदो वरी सनगे हाइना लागपनते लेबाकी हो असगे खुदोंग साब लौरका अतमना एमएलए गे यम थुगाइगे पोट लौगे हाइना लागपने मणिपुर गे इशू असना मरम फो ओरका लंजनदुना लेरिबा सिंगे अखनबा मियांग चंगनबा एमएलए असना लुचंगबा पिस कमिटी सेमलगा तौबा याबा थबक क्या सुतौरिबने अदुबो पुनबका असे इरमदमगे मियांगे दबाका थेंगनरगे हाइना खंतुना लेरिबा एमएलए असेदा राजनीतिगे खोटे योबा मोंगदा अतमनना यामलबा मियामना संगसलगलगा यमथुगाइबा पोट मै थाबा तौबसदे मियामना यामना लाइबक थीबने एमएलए असिना एमएलए फमदगे रिजन तौगे हाइबा तारबसु मसागे अपाम्बा खक्तना तौबा यारोय सगोमा मियामगे ओइबा अपुनबा फिरेपमगे मटुंगे एना वारेब लौगदबने नुमिदादुदा एमएलएगा वरी सनारम बतारगदे मियांगे अपाम्बा अदुसो फंगलंबा याई अदुबो मियांगे मोप अदुना चथरम लिपा वायलेंस के थोंका अदु यंगलुरगदे नुमिदादुदा एमएलए मसा लेरम लबदे थोनिंगदबा थौदोक थोलमसु याई मरम असिना लाइबक्तिबा थौदोक असे मतुंग तारकपदा अमोद हन्ना थोक्तनबा मियामना होनमिनेसे हाइखे तसेंगना यामना पेनिंगाई ओइदे मरमदी वारी सानबा लाकु मतमदा करिगदम पेट्रोल पुबिलेइनो कुतुकुलाई पाइबिलेइनो सिने गोन हंगिसे एमएलए सु वारी सानारु साबनते मुखान तो गाइबिरम वारी सानसीना हाइब मतमदा कइदोबगी मोइने याबिद्रिनो नुइदो एमएलए के उनरगा वारी सानम तारगदी मुखोगी अपांबा लाइबा पांदुमसु फंगंबा याय मणिपुर थोलिबी इरंग असना अरुबा तंफम यौरक्लबा मतमसिदा मणिपुर लेंगा के यास अमदे वर्क्स मिनिस्टर सु ओइदिबा बिष्णुपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए गोविंदास कोंथौजम फम थादोपा यारोय हाना बिष्णुपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मियामना फोंदोरकले बिष्णुपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी के तोंगांबा मफम क्यादगे हंगनोरबा नाइदना लाकपा मियामना पुंदुना निंगथौखोंगदा लेबा इबुदौ ओंगनारेलगे लाइबुंगदा ngase pangthokiba mifamda miyamna waribas lawkibani मखातना लौखिबा वरिब सिंगदी वरिबा फिबम सेदा गोमिदास कोंथौसम अमदे अतै एमएलए सिंग फम थादोकपा अचुम खोंतांग नते आइडिया ऑफ मणिपुर गी दमकता लांथेंगनरिबा मियामदा मंगजबो ओइगने अमदे येंगनबदा खुदोंसाबा पीबो ओइना थोकने लानसगे वरिशन त पुरंगनबा लेंगाक्ता तक्सिनबदे मरम साइ सारम सत्पा कुके सिंगबो कनेम तवी अदबो मिनिस्टर गोविंदास के लंथुम पुन्ना लुत तौबदे मरम सादे मसे मतुंगदे अतै एमएलए मिनिस्टर सिंगदे कुकी मिलिटेंट सिंगना हराउनबा तौबसे लेपियो हाइबा वरे क्यासु लौखे मिफमदुदा सरुगिया केबे निंगथकों वा नंबर 4 दगे चिंखांपा उर्मिलाना फोंदोरकेबदा कुके एमएलए तराना दिल्लीदा चलगा कोलमना पंगल फुदोकलगा चप मानना होनै अदुगुमना अखोगे एमएलए अतैसु पंगन फुदोकदबा मतमने मसिदा फम थादोपा हाइबसे कुकी सिंगदा सिनरमलगा चप मानै अदुना चिदबा तंफम सिंगदा एमएलए यांखै फम थादोपा यारो हाइखे अकोइबु नार्को टेरोरिस्ट की मसाइंग चाबसिंग दुगी मरक हुंजलमगा मोइना लाल लोइसनगनी हाइना वाखंदा खानबगी मवोंग अमा उबगी मवोंगदा अकोइ प्रजादा उहनबा म लैरे मसिति सुब्या याबंगा मोय रिजाइन तौबा सुब्या यारोय यांखै मंगना रिजाइन तौबा यारोय कांग्रेस तगी ओइगे यु एनपीपी दो ओइगे यु बीजेपी तगी ओइगे यु रिजाइन तौदना लानजे थेंगनबिगदमनी कैगुमा मखोइसिना रिजाइन तौरगा तोखिबा मतमदा मणिपुर से प्यार लाए खन तारगदी अकोइ मयाम से करी ओइगदगे प्रजा मयाम से करी ओइगदगे अदु मयामना खनबिगदबनी आरके फोलमानिना फोंदोरखेबदा एमएलए मिनिस्टर सिंगे यममै थाबा पोचै थुगाइदुना मंगनबदना तना इरांगे मिंगदा लागलगा उपदा यावा सनालुपा सेंटुमपा अमता खाक्तना पुदुना चटखिबा पुबा ngamdabasingna mai tharaka manghanba राजनीति के खुदोंसाबा लौबा मानबा याउरे मधु उरगा
yengnaba kuki singna harauna yimthong khudingi jagoi saduna harauba phungdokhiba matungda amok thoktanaba honaminase ngasi lebaki luraba tansa asida luchikpa senge thaudang daita mathau yamna darkar oiriba tiraba tansa asida manipur pradesh Congress Committee ge President Oiriba Wangkem Assembly Constituency ge MLA Kaisam Megachandra na luchingduna Congress Party da lediba MLA mangana hojak tholiba irangka asiga marilena na phamthado kane haina press media da phongdorpa asi marilena ba miyam aikoina yaba ngamloi amade pham thadokpa matang sade haiba wafam sang phongdona rakli ngasiningting Wangkem Assembly Constituency ge manungda leba tongan ba lekai singdagi yamlaba miyam pa amana sarugya aduna hauze MLA Megachandra amade atei Congress MLA singha pham thadokadra nataga thadokloidra haibege matangda miyam ge oiba mi pham pa ama yaripo bisnu naha me lekai community hall da pangthoki mifam aduda sarugya khibisingna phongdora khibada ngasigi palibal lenga ka asina chahi ani farakadariba chatharakliba lanta asida lofam thopa thaudang daita laurak trabada opposition da leriba Congress MLA singna mitai miyamge ihol khangna assembly ge manunga mate mapanda thaudang sauna lauduna lakhibani haibasi manipur ge miyam punamana hena khangnari bani mapu pandraba ka pangkha ka oireba irebak asida phamba thadokpage wakhal thadokbiduna hana lauram leba thaudang ka asidage henba thaudang ka lowiduna haurak leba tungi miyoi ki damakta irebak kanbage hena station ba phire po oina lobina ba Wangkem Assembly Constituency ge miyam aikhoina haizade haiba wafam sing thamna rakle Saite Seva Samiti Kaksing Manipur na Chahi Kudinge Oina Piba Kodironge Mana Pangadaba Singi Meng Ngasi Kaksing da Pangtopa Pomisanga Unaba Amada Lautokre Saite Seva Samiti Kaksing Manipur ge Executive Committee ge President ke SI's Bir Sahita Academy Award na Mana Pangadaba Singi Meng Lautoki Mana Pangadaba Singa Adudi Yambem Saitana Katpa Warenka amasung criticism ge larik ta piba yambem mani sahita mana lisangani kunmerida anganba kunaida nupigi sakta mahariba larika sige aiba Dr. Catherine Mayum Santa kaksingda laibada pigani Yandrem Bamb tabopina katpa Nobel amasung short story ge larik ta piba mana Yandrem Bamb Surleta Puraskar 2024 da 71 ge nganu Tangong Haina Mington Ba Wasem Wadi Nobel Asige Aiba E.S. Sundar Hianglamda Laibada Piragani Singku Moirang Laima Ningsing Kabidas Mana 2024 na Imagi Kaitel Saringe Aiba Thongrampa Amarjet Thangada Piragani KSH Saubana Kappa Atopa Londage Manipuri da Handokpa Lairikta Piba KSH Sauba Translation the Award 2024 na Anna Frankie Lairikpo Manipuri da Laishabi Macha Amagi Dairi Haina Handokpa Lairike Handokloi Aiba Numai Temp Kiran Kumar Infal da Labada Piragani KSH Birna Katpa Manipur ke Mapanda Kunda Laita Duna Laikraba Manipuri Aiba Aibida Piba Mana KSS Nalini Saita Mana 2024 na Hinglamge Nasunglange Sarenge Lairike Aiba Thoksamba Anjana Kasar Asamda Laibida Piragani Aduga Dr. Yandrem Bamp Sangitana Katpa Autobiography Langkoi Wari Amadi Drama ge Lairikta Piba Yandrem Bamp Godadhar Ningsang Mana 2024 na Nungshibi Japan ge Aiba Sarchandra Thiamda Piragani Saite Seva Samiti Kaksing Manipur ge ngasi lauthokiba mana asi mathang sahi lisangani kunmanga ge January ge tang taramanga da pangthokadaba yangkhai nipan suba mapung numi tharam da lon thokani mana phangadaba ge aiba singna masa ge biodata amadi passport size photo amamam amasung samiti ge chumthang sephong da hamnanaba article amamanga loinana Chaliba December ge tang tara phawbagi manungda Saite Seva Samiti Kaksang Manipur ge Secretary KSIS Zoikuma ge WhatsApp number 9378117460 da yohan bira u haina su phongdoragle
Sahitya Seva Samiti Kaksing Manipur ge Secretary Waizoi Kumar, Treasurer and Sumita Amadi, Sumthang Sepong ge Editor Dr. Nomaitheng Pramodini amasung Thau Yasu Saru Yakiba Thoramba Aduda, Zirida Apikpa Angang Yauna Mioi Taru, Hatpi Kibabu, Yaning Taba Pungdopaga Lunana Awawa Pungdopagi Thoram Amasupang Thoke. Tungan ba lup taratare na punduna semkiba Poks Working Committee ge banner makada hayeng Manipur ge district khudimagda committee asage makada leiriba miyoi singna sit in protest pambio haina committee asage maike de district level singda apal tawrakle ngase committee asine sinduna kunung mamangda leiba casual hotel da pangthokiba pauge mi phamba amada wafam ase committee aduge advisor thoidingsam manihana phongdokladuna hai Manipur gi issue asage mari lainana housing lairiba MLA yangkhaina makhogi oiba chapchaba phire pama pungkun mari ge manungda lauduna miyamda khangan gadabane haiduna thakiba matam madu loikre adubu MLA yangkhaina makhogi oiba phire pa ama lauduna laukthopang ngamdriba asina takpade MLA yangkhaina Mama Lebapu Nungsiba Ngamdri Takpani, Madam Aduna Tuba Madam da Manipur da Lady Political Party Kudemangna, Makoi gi Party gi Oina, Natraga MLA Yankai Gapunduna Committee Asiga, Unanaba, Manipur da Togleba issue Asige Matangda, Kanane Napaki Matam Numito, Humnigi Manunda Singadabani, Karigumba Piriban Numito, Humni Asige Manunda Committee Asige, Mihurchinga Unabagi, Matam Piba, Ngamdaba Taragadi, Mamangda Kanglada Tokiba Togdog, Adugum, Toglagului, Haininga Late, Masidanatana, MLA Yankai Asi, Mama Lebapo, Nungsiba, Ngamdaba, Mio Shingni Kanduna Tonganba, Makange Boykotarop Suyai. Amadi Ngasi Paubada Committee Asina, Hingsage Oiba, Amadi Public Property, Sokadaba Tabaka Amada Chatadre, Adomo Inamag, India Government Amadi Manipur Lengangna, Miamna Pamdaba Tabaksing, Makatana, Adumak Sataduna, Lairabadi, Lebak Miamna, Ehenbatong Kia, Chatarapada, Maduki Texak Lobangamloy, Masi, Toktanaba, Lengaka Asina, Tuba Matamda Manipurgi Police Station, Tarukta, Nahaunana Apaspas, Tamsilak Leba Amadi Mapam Taramapanda, Tamleba Apaspa, Tuba Matapki, Manung the Lotokadabane, Loinana Manipurgi upon Bagi Saktamda. Singnaduna Amadi Mecham Miam Paduna Haliba illegal Chinkuki Jo Singh Manipur Dagi deport Taukiba Amadi Manipuda National Register of Citizens NRC Tanahanduna Miam Tangdulaitana Lehengadabani Haukiba Sahigi Megi Tanka Home Dagi Hauduna Manipurgi Upon Bagi Saktam da Singnaduna Amadi Meite Community Gi Matakta Satarak Liba Lanta Asida Maru Aiba Taudang Lodiba Sinkuki Jo MLA Tara in their government Amadi State Lenga Kamadi Mari Lainaba authorities Singna terrorists Oida Lautokadabane Ziribange Borobreka subdivision ge Manung Channa Jakura Dor Dage Chinkuki Jo Singna hostess Oina Paduna Pukraba Matung Call Blata Hatpada Chenaba Singh Kudakta in their government Paduna Loge Oibachera Pigadabane Hani Supundokre. Democratic way Bamonga, Sangan Namakidamote, diplomatic way Bamonga, Sangan Namakidamote, Maram Orkanda, Nahan, 24-hour, MLAs in the Makogi Pirep, Hangivadu, Pasipa, the Pidirati, Madu Ergasu, Aquemakoida, Lupa, Parobulate, Makoidu, Barcona, Mayama, Torkanda, Angabataba, and Tomagre. Ministry of Information and Broadcasting na Tahi Kudingi Pangtok Pagom Chaliba Tahi Asige Oina Hayang November Getang Kundagi Kunipan Power Goa the Pangtok Deriba Yankai Manga Soba International Film Festival of India IFFI 2024 Sarugyarunaba All Manipur Film Makers and Producer Association Ampimpage Mioi Nipana Saba Operation Tempa Amagwa Gedamakta Ngasi Impal Thadokre Ngasi Beauty Country International Airport Age Ampimpage President R.K. Chandrakumar General Secretary Premjit Nauribam Joint Secretary Lesang Them Rajesh Treasurer Ilangbam Barun Pilampuram Manipur Ge General Secretary Kangzamp Ronen Chandra Yauna Mioi Nipant Asida Mating People Loinana Sangzambai Oinam Tingindage Social Worker Oinab Roman Lamtake
Amphimphal General Secretary Premsen Nauribamna Phongdorakibada Manipurgi cinema bo malemgi thakta chatpa ngamnaba amadi hena mating leiba cinema sengka puthopa ngamnanabage pandam thamduna chatpa khongsad amani festival asida ukadariba malemgi cinema seng duna amadi Manipuri cinema na malemgi thakta khongsen yangna sangsin ba ngamnanabage pandam thamle Kongsada Segidamata Sosanta Worker Oibatanatana Manipuri Cinema ge producer Amasu Oiba Sangsamai Oinam Tingendege Oinam Romena sponsor Topiba Tagali Handaki IFFI Festival Asida Official Selection to Oina Best Debut Director of Indian Feature Film category da Lakshmi Priya ge Bunk Europa Asisu Aikoi Kudimake Chaktosaningaini Lamdam asida art and culture ama oibatanatana achoba industry ama oiduna miuli sangkya ge hingnana bagi lambyana masu oideba Manipur cinema bo lengangna Tinthadana yokhat pinabage matambo oire loinana mami samsalagleba Manipuri cinema bo nungsibiduna lamdam asige lupsingna phibam kaya amana awasai thingke pibidana sawatpi haiki Ukrainian Armed Forces na hanba oina ATACMS Mishina Russian territory da strike chatagre US President Joe Biden na America na supply tawkiba long range mission da to Russia ki manung yongna strike tawnaba ayaba pikhibani Pikibagi matungda khulai adu sinakibani Russia Ukraine landa Russia na North Korea gi lami season anabagi damakta Ukraine da long range missile season anabagi Joe Biden na ayaba pikibani sadari balanta asiyamna thuna loishal hananaba thabak paikhat nabagi paikhat kadabani haina presidential election da mai pakraba Donald Trump na phongdokrabagi matungda Biden gi wapama asilakibani Ukraine da US na military support tawdiba asisu makha sathaki gadra nataga toklagra gadra haibagi matang dasu haibangamdre hana su Donald Trump na phongdokibani hairi hauze garobada maroiba pa mon episode Manipur gi mafang khudimaktage apaspa lokthokadabani michamiam hatpa nupi hatpa terrorist ke thabak lepu haibana jingba kolaw lawduna miyang ge khongsan sakre Ziri district ge miyo taru phajang khraba matung on nei bage nairaga hakhi bage matangda mahisho thongnaw samna Delhi police da 0 FIR ma phal tawkhre MLA Minister Singh Pham Thadok Payaroi Haina MLA Minister Singh Sawapa Singh Pongdona Ragle Loinana Sahitya Seva Samiti Kaksinge Koridon Mana Pangada Singh Meng Lang Thokre Imis PAODAM ngasi ke matang ngasi daloi jari meng tabiri pasangbo amaka hana khulum sare